Tata Jory Aguilera, comandante de la Policía Boliviana, Toquit Hayati, Huiraquiwa, acá municipio de Bapiri, Toquich Ajua, Huiracaj, Utiahuaycara, Uca Toqueja, Hichaja, Jari, Utijetis, Asidawa, Jupaja, Arstawa, Yeraki. A través de la participación de entidades del Gobierno Central Toquempi, Irnaqawi, Utjawipanja, acá Ministerio de Minería y Metalurgia, Ajam, Ucatja Defensoría del Pueblo Toquinquirina Campeja, Jutiri, Urunacanja, Kuna Amtanacampisa, Sarantatani, Ucatoquinakawa, Amtasiwayaraki. Aka instituciones toquinquirinakawa, mapiri toquina, hanwalt awinakaja utiki, uka toqui askichawi utjañapataquija irnaqap harakini, kunateja, pasiri urunakaja, uksa toquina, hakiri markachirinakampi, ukatja, cooperativistas toquinquirinakampi wa, ch'ahtaptawija utjawayarakina, uka ch'ahwawinja, maqoyaminaj utiki, uka toqi ch'ahwawiwa, utjarakina, ukama ch'ahwawi utki Panja, Kunaimani, Usuchawinaka, Ukatja, Yana Caro, Hanwalt Ayawiwa, Utjawairaki. Se tradujo en la pérdida de una muñeca. Uksatoqinja, Kunaimani, Hanwalt Awinakawa, Utjawairaki, Ukamapinja, Marka Chireja, Amparata, Usuchatawa, Hekatasiwairaki, Ukatja, Kunaimani, Utanakasa, Pichantatawa, Hekatasiwairaki. Ukama hanwalt awinaka utjipanja, policía toqinkiranakaja, uksa toqinja yatjatañataquija hiqatasipjarakiwa, ukamata hani hukampi hanwalt awinakaja utjañapataki. Al momento la población Kichaja, uksa toqinja, markachrinakaja, hani ch'ahwasawa hiqatasipjaraki, ukamaraki, wahinatawaqunakaja, askinjamawa irnaqa winakaparuja kut'awihapjaraki, kunatija, uksa toqina irpirinakampi, ukatja, cooperativistas toqinkirinakampija, askinjamawa aruskipawija utjaraki.